eduka yobo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil ya wigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane eduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Waireria omwancho murigererio Getembe TV na seri tukiriga ria sabato guseri tukoria Jumamosi iye tariki motienye no yo ikome. Karibu sana asike ongachi nsa ibiricha wono maragoba irinde tinyara gusanga asenjera ere eyo gwikirano kigema nkoroko Matilda obaigwa na Ven Nyaboke konekeria yega asenjera yebe manyire karanso ike irinde tinyara gusanga na boigo nabugo tubwati asichinse mochiri cha Facebook na boigo YouTube ubuna Getembe TV irindo nyora yega eyemo ase eyemo
Ikionga ni gutuguchaka kurwa chinsemo cha etono igotoka me ya Bombachoge Bravo County ya Kisii ikirabono egati ya barai bagenderete kuburia igesoku kyombogusi gukwanira eriogirimo na buigo gochamo anemono chinga kichiga cha ekero siasa entindi igenderete kwenekiwa na buigo nigo baboririe banyare kubwaterana eri kumosira Dr. Fred Matiang'i ase eganga yae yokuria ekirugo kyobrai ebwense umoriketo Gilbert Kobi norobotiro asinchira engekirano kegima Nasa matanga arenga sensemo yetono y'umwana Joshua Anyeni umwana bw'uyo kabere umujumbe umukoro w'ensemo ya Machoge chache na babasi Savania Mugunda Anyeni asensemo yetono. The committee, we tried our best to bring Joshua and to rest him in a befitted way. For all the relatives and friends, we thank you so much for coming. We really appreciate. In fact, we don't know how to say thank you. Siasa choko musira mu waziri omukoro bw'oburendi okoliya ekirugo ky'oburayi bwense Fred Okengo Matiang'i ncheira libaga linene ase abarayi abangebe orokia abayigo basokya na kumusira Matiang'i asokoliye ekirugo ekyo ntubona iga onde bwensi okoleta mangana mangawa gari ya Matiang'i koranje ayegendo nya kwanira ngawara kinto kwanira gaiga ndobanja bayigo ntundu tageti koyumangana mangao atari ya Matiang'i Jana tiano muhati bagati kora igutu abwatiru kakibwato konya bwa kila kila hotel kiagira manganande ndoga tageti na ine wetani ayo na ine ndo mwamusiwa na mbia mono ngwa kora mabasa masini yini okora ndoga songo pike tukugwana mangana bonasi na raba ndo baito ba tantanire integeza Matiang'i ya soka egurubaro ya bachoka na ine ndo chenga twaire sikire Guru ya obokorirwe county ase county ya Kisii abarayi bande mbanya ko bagwe sokya na kugikiria ndako butumiki obwe kibese no kwira ni obwe kibese cya sensemo ya Nairobi abokoreri botigale tegurigara botaranya ko bokoreka na senchire inkeranu ono ekero koreta buya na teba buya mono nekere bintu bya chire bogeka na teba gambo bebide lakini nkoranga na ndira bana tebyo mosimi wonamos obo para muhatema temire buya bore Mwasangeli chibasingo mwakolia inu mwatanga na Kenya na reti atukwani 73%. Lakini nende nani tuwe bori swali. Nani tokoligeli vitabu naende chibasa checha bosongo simbara joti ka 2.9 chena na Nairobi. Pono hakirende mwasangeli chinyinge mwasa koraba na inchi chibasa chigo cha bosongo mugu waka na abantu Oyo kabere mu women rep county ya Kisii Janet Ongera nere ne sokya asokumwakira ekoko Fred Okengo Matiang'i na kubasaba abana siasa botiga kubasiria abakichikura okyasi kinsemo chinde ndole negesio twanyorro murayo ngaini nero koligie kerogo yintu abakusi twamanyorre yagoro kuma Fred Okengo Matiang'i Muranje mwanja arutwa matimo gusiga iga omwe bwe ward ya Bukimonge Amos Onderi asensemo yaye nigo abagikiria abana siasa kurwa sobomo bo opposition asogotaba begenwa gucyase okugwatesia ose asogochamo erikoligia umurwaniriyo yo makuru asensemo yo opposition okigonyera ko baga kumurwania William Ruto mu president w'echinga cyabonega sense ya Kenya United Opposition na haroli na no mubango babu atara romambi umheshimiwa Gachawa umheshimiwa Justin Muturi umheshimiwa Martha Karua umheshimiwa Eugene Maumarwa umheshimiwa Kalonzo Musyoka wabegete bakorosia posta ya United Opposition umheshimiwa Matiang'i ataiya se posta hiyo. There is no United Opposition without Matiang'i. Nali banonye bako bayi batigangire nga baenda bacu ikaraza elinde bachoro yogo jakobe running mate ya Matiang'i egeko gere nsengi bayanjire nga Matiang'i tubwate the 6th president na utwanjire nigo
siasa cia rugongo rwa Gusii ciabwatire inse mono kingaki ensemi yiga ibwatomuraniri ororekanire gutwara riosa kurwa sinsemo kinyinge cia Kenya uriya uburayi wense kuri boteregetembe kurwa sensemo yeto no machoge bura ku county ya Kisii Marietane nche Gilbert Kobi orobotirwa Dr. Fred Matiang'i ni gokorwa asensemo yaye anyare kuburia una abarai ane muno bari bari asensemo yo kwamereria serikali nigo babonete gutwara ekirenga ase okobeka abakenya amo na boigo nigo anyare goteba una kobeka abakenya kurwa ebisaku ubionsi gosetinsi nyochonsi amo nigo eganetio boitongo obotoreru na boigo obungaini boigoro omono nekirasabire abarai banyare gutwara ekirenga kyo koenekia una banyare kurigia On the issue of the opposition, you know, I want to go over this very carefully because, you know, electoral contests and the transition that we are going to as a country is also a leadership moment, which requires a lot of restraint, a lot of maturity, a lot of consultation and inclusion. Building unity and cohesion in a political framework takes time. It's not an easy matter. It's a long and painstaking exercise of building alignment of visions, alignment of perspectives, convincing one another and building cohesion and bringing people together. These matters are weighty issues. You're talking about the leadership of the nation, individuals and parties and groups that come from diverse backgrounds that sit down over long periods of time to argue and even harmonize their perspectives to get to a point where they say, okay, this is the platform now we have agreed on and this is the way we are going to go forward and this is how our team is going to look like. So that patience that is required is exactly required now. You know, I've said in other environments before that our patience will be tested. Our perseverance will be tested. Our sense of patriotism will be tested. But we must overcome those temptations and work together because the people of Kenya expect that their leaders will work together. So I don't want to go into, because the infrastructure we have in the opposition is already actually laid out. We have two conveners of the team, Honorable Martha Karua and Honorable Kalonzo Musyoka. We have an official spokesperson who heads the secretaries now, the Honorable Dr. Muhisa Kitui. And then the other structures that already have been set up, the Honorable Kipruto Kirwa heads the coalition building committee, and he has drawn in a lot of, you know, other people and leaders from other walks of life. It's an institution, so we have to act in an institutionalized manner. So one thing I will not do, to be frank with you, is I cannot speak on the sidelines of that infrastructure when I do not have the authority of the conveners or the authority of the spokesperson to address certain matters. And these leaders at the right time will address these issues. But everyone knows this, and I pointed this out. This is a journey that we are walking, and this is what will test our siasa nande oyore omulikio monene asikiama kia UDA kuroiga se county ya Kisii Darius Amosoti nande gusoma ndikanete buna embura embe nigo bono asegetire umugusi anyare kugendera kwirikia buna omwaki kura ase omubaro ori igoro omono na boigo nigo anyare kuboria buna enentire yemo yoka yokoleta amonchorerio anene mono ase gochora barabara ase omwaka 2027 chingakie checho nigo bono anyare kugikeria ebikorwa bya barai abange abo babere bakwegwa ebirogo wetera so gwakira chikura korende bagenda tibari koreta gusiti bari kubeka amaganyo yabamenye bechinsemo ase umustari obosio chika die chinake ko rto yetenga abantu babwate chinyingi bari babwate isiko ajira ni araria egere chira tubo buyi akresi ni bateringa kokonye constituency noko yebeka sama koko yo muntu bwate capacity na ndo rekebe tokona kwereria serikali ngoranga bari kubeke gitike ria rikere baruo babeke chive tie yemo gabo nchari
turareta abana kiri bwinye abayiburi murakore biashara wake abana bali mwasomiri bali isiko baranyore bibarua turajakero nari tuje tusabe ikindi abachari kusento nyore Mungwita maganai korukare bonchari aiga guswechi constituency chinde asokonyora abantu abangaini basometake batabwatie mereme menene ya serikali abantu bagachire bababoriri n'abajumbe bagachire baburi umuntu irubo managing director segete kwe umwana onyagete umujumbe namwirete na rotenete ports authority umwana onyagete na road director TSC Samuel umwana onyagete inigasi abajumbe bagakori lakini mbona sengenju abantu bachaka kubeka muntu ndi bwesi muntu tabatino ruga yo kwebererie gento umuntu tukutweke rogo tumbu bono mukona bonchari amo igwa bonyu wede ba bonchari amo bwati direct inde mubwati CEO inde mubwati PS mubwati CS inde mubwati college inde mubwati university inde mubwati TVET inde mubwati KMTC inde na rituko ria rero murai wense umuski William Ruto negati ya murai bane egati abo mawaziri omonene Musalia Mudavadi ni gobono banyara wikirana ase kanisa ya Nyang'ori PAG gotoka meye county ya Vihiga ase omoyega boguchengera emyaka emyeyamo we kanisa ya PAG ime yense ya Kenya murai wense nigo akwanera omurobiri bobo wene osha ekira bono akuboria abakenya bagendere kwirikia ase omurobiri oyo nabwo nekiragendete gusingira buna serikali negendete kwenekya buna abakenya bali batari konyara wakanira umuroberi yosha banyare koba bawakanirwa ne serikali enene. Tumetoa pesa kama serikali. Ile hospitali ya county public, hospitali ya mission ama ya makanisa ama hospitali ya private, sasa wanaweza kupata malipo yao kupitia kwa PHC ama kupitia kwa SHIF. Wewe mwananchi ukishajiandikisha kwa SHA, hata kama hujalipa chochote, bora umejiandikisha tu peke yake, kujiandikisha peke yake bila ya kulipa nothing, wewe unaenda hospitali, iwe ni ya serikali, iwe ni ya mission, iwe ni ya private, kwa ile inaitwa outpatient, unaenda pale, unapiga foleni, unaona daktari, unapatiwa dawa ama udungwe sindano na utoke hapo uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote. Munisikie vizuri. Nyinyi mnanielewa? Bado tuko na mahospitali ambayo wanadai wananchi pesa. And I want to put them on notice. Any facility that charges citizens for a service already paid for by the government of Kenya, they are in for trouble, because tayari tumeweka pesa ya kutosha. Kila mwananchi akienda hospitali, ile unaenda ujalala hospitali, umeenda tu hapo, uko na homa, sijui uko na malaria, sijui uko na nini, mgongo, sijui nafanya namna gani, homa, makamasi, nini, hiyo yote hiyo. Unaenda pale, nyinyi mnasikia watu wa Vihiga, si ndio? Unaenda hapo, unatibiwa, unaenda nyumbani. Na gutigarase omuroberi yosha nigo omokonyi bumurai wense omoske kidure kindiki nere agenderete kwigerera omuroberi oyo nekiro bono nere agenderete gutabuna serikali negenderete gwakanira abakenya bali bokonyora wainse ka ukona kora ase county ya Elgeyo Marakwet eritukoria rero nigo bono agendera gusingirira buna bali bonsi bakogenda konyora obuweni ase chinyagitari che serikali na kuirana nka batariko bekwa ase chiwodi gose batariko ranya gitari nigo batabone wakanira kende gionsi. Hapo awali tulikuwa na NHIF. NHIF ilikuwa na watu Kenya milioni 7 peke yao. Lakini mfumo mpya ambao tumeleta wa afya kwa kila mwananchi, already katika mwaka mmoja peke yake wa Kenya milioni 26.6 wamejiandikisha. Today
26.6 million Kenyans have already registered for universal health care, for medical insurance. We had 7 million Kenyans insured in 2022. Already today, we have 26.6 million. By December this year, we want to reach 30 million. By December 2026, 45 million. By December 2027, 55 million. Every Kenyan will have a medical insurance card. Na tumesema ule ana uwezo alipe. Ule ana uwezo serikali imlipie. Kwa sababu hapo awali kama haukuwa na uwezo wa kulipa NHIF, hakukuwa na msaada wowote. Serikali ya William Ruto imesema afya ni haki ya mwananchi, sio starehe ya matajiri peke yao. Wale wanaweza kulipa, walipe. Wale hawawezi, serikali ya Kenya iwalipie. Na umeona rais ameanza na watu milioni 2.2 wa kwanza kulipiwa SHA maisha yao yote. Alianzisha pale Ikulu katika mwezi ambao umepita wa Septemba. Na vile vile tutaongeza hiyo idadi, wale hawawezi tuwalipie. Rais pia ameamrisha ya kwamba matibabu ya mchana, ile matibabu ya kwenda na kurudi nyumbani, outpatient, katika hospitali zote za Kenya itakuwa free of charge, hakuna malipo. Wale ambao watalazwa hospitali, SHA itakulipia. Lakini outpatient, serikali ya Kenya itatuma pesa directly kuhakikisha kwamba mutapata matibabu ya mchana ya bure. And already in this year's budget, 22 billion shillings have been approved to make sure that outpatient services in all the 9,000 public hospitals in Kenya is free of charge. Na gukona kurwase kaunti iyo ya Elgeyo Marakwet ni gobono mwaziri bobolende waime omosike Kipchumba Murkomen bono anyarire kobora na serikali neche kwendekia yanyarire kurigereria umoroberio bokori kwa abanyanyimbo aiga asense ya Kenya chingakie checho ni gobono anyara kwerera buna obwasyoku mbochi kwendeke wa ase abasaye bonsi bali barachikoligia emiremo buna abanyanyimbo hapo Friday, lakini your excellency kulikuwa na makosa kidogo hapa na pale, mtu ameenda kotini. I want to assure the people of Kenya that we are working together with National Police Service Commission, National Police Service to find a quick solution. Ndio hiyo recruitment ianze hivi majuzi haraka sana, na tunataka kuwasihi wale wako kotini washirikiane na the two institutions na Wakenya wengine, ndio tufanye hii kazi haraka, watu wetu wapate kazi na recruitment ianze haraka. Ile nataka tu niwaambie, we will be very ruthless against the people who come to recruitment center kulipa watu kununua nafasi ya kazi. Mimi nataka kusisitiza kusema recruitment itaisha by saa 10 na kila kitu itaisha by saa 10 na majina yenye itapatikana itangazwe hapo kwa uwanja na lazima wananchi wakue hapo. Hiyo maneno ya kwenda at medical kwa giza alafu jina yenye ilipatikana kuanja imebadilishwa usiku itakoma. Na ninawaomba wananchi wenye mko hapa, wakati wa recruitment ikifanyika hapa, nyinyi mkuje pia mkue observers na muhakikishe kazi imeisha by saa 10 done. Kila mtu apewe na apewe haki yake. Tunakubaliana? Na ofisa yoyote atauzika na corruption, you will know why. Yeah? Anyway, let me not say beyond that. Utajua tu jenye ilifanya wanyama wengine wasikue na tail. So I want to say here that nyinyi ambao mnapeana, now I'm telling you, hatutashika tu askari. Wananchi wenye wanaleta pesa kuja kununua positions, you will be arrested this time round. Na utaenda one way. Kama vile mlishirikiana hapa kutuambia watu wako bunduki, mtuambie hao wenye wananunua kazi. We will arrest them and we will put them waende ndani. Ni hivyo ama sivyo wananchi?
na chinga kiechecho mawaziri Murkomen nigo bono boigo anyara gukwanira ugukura chisegi ase orugongo rwa Rift Valley gose North Rift nigo bono ateba obubwa beri bwokenekewa ase chinsemecho ase myaka menge nigo bono bwachakire kuguswanirwa magiga yabamenye bechinsemecho barabuboka bachakire koenana ebioma egati ebioma bono chibunduki na boigo amasasi ali abere kagutumeka ase okoreta obube ase chinsemecho egetambo kiratebire nigo kigenderete koleta amaya wase omorembe na boigo obotoerero ase orugongoro nekiratebire serikali nechikurigenjira yokone kibuna abasaye bonsi bali babere bakubwaterani gwasamagana yaiga banyorire emirimo barakore. Tangu ni kwe kabisa kuzaliwa kwa hii dunia akuja kuwa na program ya wananchi wa kujitolea kutoa bunduki yenye iko katikati yao kama vile watu wa Marakwet wamefanya juzi. Mimi nasimama hapa nikisema ninajivunia hawa watu wa Marakwet, aswa hapa Marakwet East and West, kwa vile walijitolea kwa roho moja na tayari wametoa bunduki 285 wametoa risasi 2000 ambayo ilikuwa inatumiwa kuangaisha wananchi hapa kwa hapa Valley, Your Excellency. Na hiyo program, I want to say without fear of contradiction, kwamba imewezekana kwa sababu wananchi, askari wetu na wafanyikazi wa serikali wote kwa sehemu hii wamejitolea kufanya kazi kwa moja. Watu wa Marakwet wamesema bunduki kando, wanataka maendeleo, wanataka wapate kusonga mbele. Na hiyo, Your Excellency, I want to say, because of the example they have shown, I want you to go back to His Excellency useme hawa watu lazima wafanyiwe affirmative action kwa mambo ya maendeleo. Your Excellency, hiyo program inaendelea West Pokot, inaendelea Tiatich. Nimeambia watu wa Tiatich constituency ile speed wanaenda kutoa bunduki sijakufurahia bado. Saa hizi wametoa 67. Nimemwambia wakaze kamba kidogo, nataka in another 2 weeks to Tiatich constituency ikuwe imefika 200. Ile West Pokot county, Your Excellency, tumefikisha watu 30, bunduki 30. Hiyo program inasonga huko, nataka kwa mwezi moja mbili ifike 400 guns. Alafu wewe na rais mrudi hapa Valley, tukuje tuchome hiyo bunduki na tutangaze program ya maendeleo kwa watu ya Kerio Valley region. Your Excellency, hao watu wataka kurudi tena kwa mambo ya bunduki. Na mimi I want to appreciate that our people walisikiza nilipowaambia wajitokeze. Sasa the next stage, Your Excellency, ni rehabilitation. Wale vijana wamekuwa sugu sana kwa sehemu hii kwa mambo ya bunduki. We already have our team ya government kutoka anti-radicalization unit. Wameongea na hawa, we are de-radicalizing them. We want to rehabilitate them. Tutapeleka wengine college, tutapeleka wengine mambo ingine. Alafu, Your Excellency, hii ni empowerment ya watu wenye wamekuwa wakiishi maisha ya kawaida. Tutarudi sasa Kerio Valley tufanye the mother of all empowerment, kusaidia hawa wote ambao wamekuwa reformed na wale wameumizwa na ase orobotiro mwancho murigire ni gotoka genda umutimo komokene kirongo kuboria ogendera kubwatia kionga chinsa ibere chinsemo cha Facebook na bogo chinsemo cha YouTube ase oke bwata buna Getembe TV tobusa gusika kiagira kwera na tore na enda mange. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao
ekiwa chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentere nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga niko chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabo igo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enyagitari ya Medford Hospital nigo egokurareria clinic kya Neurospine gusege tekyo mugongo goika obongo tariki 11 umukoyega asinyagitari yeye ere asepara ya Kisi Referral Hospital Road mbarigererie asechinse mu kikubwatya yagita abarwaire bari babwate brain tumor, stroke, epilepsy, multiple sclerosis, sleep disorders, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, naboigo other dementias, migraine, naboigo omutugwa tirioka, neuromuscular disorder, traumatic brain and spinal cord injuries. Consultation fee nechishiringi chiru isatochoka. Batarere ose oakesi miase namba 0101 001 127 gose 0762 105 505. Eduka ya Sha Ceramics nigo ebwate ebintu ebiye byekerero ebyokonaria asiri guririgia mbabwate chi tile ao chi chirangi ao ne chi size ao chi power tool chi loka chi mirangu gose chi doa locks mbabwate chi marble naboigo chi granite mbabwate chi rangi ao naboigo chi skin coat mbabwate chi MDF boards naboigo mbabwate chi cho ni chi accessory chi cho mbabwate chi kitchen sink naboigo mbabwate emerango yo ere semi solid naboigo emerango eria solid mbabwate deformed bars naboigo mbabwate chi tangi chi machi chi size ao mbabwate chi cabinet chi ceiling board mbabwate wall to wall carpets mbabwate chi shower ni chi instant shower karoi mbabwate chi bathtubs chi size ne chi type ao mbabwate ebirobu ose mbabwate lighting chi type ao mbabwate chi gypsum board mbabwate chi channel mbabwate chi simiti amabati chi square tube chi size ao ne birengo ao incho Sha Ceramics bwenyorere asiri guririgia asamange bakresi mese number 0703 943972 ajirira gocha aseduka yabere Gansons Plaza angana Quickmart Kisi opposite Mucha Place. Isiko yabise
na bona botambe nigo tokunyara kwa twarigereria abarai ao kuseba bwateli bagaria bene kubwa muno asorongo ragusi twanyara kwa tokogenda isiko ya bisi twekaransa isiko ya bisi twakwanira isiko ya bisi abera in fact Bugirango wo nere ntangani you succeed the unity of opposition ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutinyo gatano kitari 15 za nkai Bible twe seitere bobas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemeremo yabo kumaene kwa nyasaye mbolinga chipara chiane nche by the time nkorwororo konya na igoire chipara kisi county otabare eyamate yabo nereri abana bane no bale emirimo bale abandi no bale Kenya iga babere na abandi badatungu bale ayo bakorire na yande amange. They all came to campaign for me. Bonzi people, unity of opposition started in South Mugrango. And that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that total can gain Buyago. Na agara tu alenga bake nyorete ntwara sireto katakunga matego itiro musongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liliago cyane nama ite short kiri ogotuma ekire chinduru bono matana agosuka ogotigere goli kwa nyonzi bagacha sende bali mu abasongo bagantebi organize strike mini school captain ndo tware principal ndo jinga na iseni. You know what I told them? In Form 6 in the one. I want to be a principal. Tota idio choko kare ruwe bata ito banga kare. Yani abasongo mata ke mboga ambe ga iga. Nkoro mo abiri ko nanga se kijaro mo abiri ka. Ah no way. Na yani ko kwali ko tete ko se timu ya yata banga ngwa no musaja ko musaja boli. Bona ayuno na gotebi ebintu ebyonse na gotebi kurugise na nse ko gotebi na kinete gocha na visa ino to go yuanga wino musaja ko musaja boli Tomucha gusoncha isko yabisi Miyagetumba Television na Harun Ototo. Karibu sana na inde umwancho umurigereria nekira tugendete ne kionga mugavana wa county ya Nairobi Musike Johnson Sakaja nigobono atebire county yo ya Nairobi nigo yabirike gutwara emechando hagati yabo enchara enene anamuno ase abana bake hose abana bare ase chiskuru au imeye county yo nabo igo umuchando ore bwa mache korende nigo anyare kwera buna ekero agenderete kwenekia buna chiskuru au chanyare kwena na chindagira ase chiskuru echo nigobono mubaro waboroki wabere go comment kana na wigo ikikirire abana bange me county ya Nairobi kwenyorera chisemi. What we're able to do for those who don't have. And many may not know. You know, maybe in Karen or in Langata, some may not realize that in Nairobi, 1 out of 4 children were not going to school because of hunger. You know, many interventions in our country around hunger, we think about Northeastern, we think about the drier parts of our country, but the urban poverty in this city and in many of our major towns had been so biting that 1 out of 4, imagine 25%. And we said, that was one of the promises we made, that once we get in office, we will feed our children. We've been able to build 17 mega kitchens. Each does 20,000 meals. Every day, 316,000 children are fed at 5 shillings only. And Governor, it has increased our enrollment by 40%. Children who would be on the streets are in school. The hustlers, that lady who, unajua mamafua, who goes to wait, ajui kama leo ataitwa afue ama ataitwa, ama mtu wa mjengo, who doesn't know whether they'll get something today or not. They know that despite that, their children have eaten food. That alone has brought a lot of peace and calm in the city. And I want to thank my team, because without the team, we would not do that. And we really thank God for that program. A few weeks ago, we served our
5th millionth meal. 55 million meals, meaning we have served the whole of Kenya plus 5 million people, you know, and we're grateful. You know, I had in Ideni, and that was a promise I made. I'm proud that we've delivered on that promise. Another promise we made, even when I came here, was the issue of water. Water in Karen, water in Langata. Nairobi is water scarce. Nairobi, before I became governor, was receiving 525 million liters a day against a demand of 900 million liters a day. Today, Governor, my problem in Karen is bursting pipes, all infrastructure, boreholes. They have stopped using the boreholes. There is water in Karen today. Am I lying? Are you receiving water in Karen? In Awaka, my work. It's in Awaka. Right now, as we speak, we're doing a tunnel from here, Galleria, through Bomas, to now provide Langata more water through gravity. Huko Irenia ase kaunti ya Vihiga kura ase chinse mocha kose kanisa ya Nyang'ori PAG chinga kichogo chingire miaka yemo ye kanisa ya PAG igati ya barai igati yabo omujumbe Jalango na Boigo ndobwate omurai onde Francis Atwoli na Boigo igati yabo mwaziri omonene omuske Musalia Mudavadi nigo bono banyara gotogia serikali ya omuske William Ruto na goteba amonchorero na mange abiriga kwenekiwa ase inse ya Kenya inse yoburai wae. Ningependa tu kuongelesha vijana wenzangu sana sana Gen Z, tujiandikishe kama wapiga kura. You can't be partyless, voiceless, leaderless and voteless. Lazima tujiandikishe ili 2027 ukiwa na hiyo kadi yako ya kupiga kura, tutakwambia leader ni nani. Leader ni yule masoko anamaliza, barabara anazimaliza, stadium zinaisha na kazi inaendelea. Western Province, naona Mheshimiwa Atwoli yako hapa, ambaye ni kiongozi wetu. Sisi nataka kuambia kiongozi wetu wa Western Province, mtu asikudanganye na asikuambie ingine, ni Wycliffe Musalia Mudavadi. Huo ndio kiongozi wetu. Hao wengine wanajiweka maneno, tuko nyuma ya Wycliffe Musalia Mudavadi. Na tunasema mambo ni two term. And we want to speak forth into the transformation of society. So we make the work of His Excellency easier. He doesn't need to come here and send the police to arrest us. No, he should come here and say, thank you my citizens, you are good people. Wewe ndio rais wa kwanza kuajiri walimu zaidi ya 100,000 kwa miaka mitatu. Hapo awali walikuwa wanaajiri 25,000 kwa miaka mitano. Kwa maana yake ingemaanisha kwamba wangekuwa 20 years ndio waemploy wale walimu wewe umeajiri. Hawe mimi nakuambia rais, kuna kitengo kimoja kamebaki pale wanasahaulika, na hii ni walimu wa ECD. Kawaida huwa tuna complain kuhusu SRC, lakini hawa wanalipwa chini ya ile proposal ya SRC. Unapoongea na magavana wetu, waambie wawalete kwa ile kiwango ya SRC payment, so that hao pia waweze kusikia vizuri. Kama kanisa tuna mpango wa kujenga chuo kikuu cha PAG. Tunaomba utembee nasi katika safari hiyo. Work with the president. He's involved, I can tell you, in a lot of peace efforts in the region, in the Horn of Africa. Kuna mambo mengi yanafanyika mabaya. Kujaribu kuweka kila mtu pamoja ni jambo la muhimu sana, na ndio kwa sababu tunasema tuungane, tufanye kazi pamoja. President ni mtu wa kuhakikisha kwamba demokrasia idumu. Yeye anaamuka kila siku. Wewe tafakari kama ungekuwa yeye. Unaamuka kila siku, kuna gazeti inakutusi. Na omo seneta wa kaunti ya Kericho oyuna ndore omurai wa barabange imeye bunge ye seneta moske Aaron Cheriot nere nigobono aborire ensemo yo kwamereria serikali etige kwegerera abakenya anamono
etige koba keko gera abakenya banyare kurigiria serikali yega asinjire mbebu na serikali etaraba ke okora kende yonsi kengencho guchase abakenya kaukwana kurwa ase county ya Elgeyo Marakwet nere ni gobono aborire no nyense moyo kwamereria serikali etware ekirenga kire kironge na boigo obomo. Sana wale wanaongea wa upinzani utafikiri hakuna kitu mzuri inaendelea katika taifa la Kenya. Mimi ningependa kuambia wale wanazungumza kule Nairobi na kusema serikali hii haijafanya bidii, wakuje hapa Elgeyo Marakwet, hapa Sambirir, wasikie kutoka kwa wananchi, wawaambie vile hali ya usalama ilikuwa katika eneo hii na vile iko kwa sasa. Wawaambie ile mipango mizuri wameona, mbolea na kazi mingi ambaye hawalikuwa wanatizama tu kwa runinga, lakini kwa sasa maneno yao iko sawa. Kwa hivyo mimi ninawaeleza kwamba watu wawache wasiwasi, watu wawache kujisumbua. Kama unaona wewe unawezana na William Ruto, hakuna wasiwasi. Vaa viatu, funga kamba ya viatu, na wakati mbio itaanza usianze kulia useme huyu ameharakisha safari kushinda ingine. Sababu mimi najua hata hawa wananchi wa Marakwet wanajua nyinyi mkipima hii watu ya upinzani ambao wanasemana watashindana na Ruto, hii watu wanawezana na yeye kweli? Wataweza kweli? Hii kina Kalonzo na Gachagua, hiyo ni size yangu, hata sio size ya president peke yake. Hiyo ni sisi watu tunafieka asubuhi na mapema. Kama tutashindana katika uchaguzi ile ambaye inakuja, ikuwe ni kikundi hii akina Kalonzo na Gachagua sijui na kina nani, tutamwambia rais, weka status, fanya kazi yako, wacha sisi vijana ya mwaka hii tupambane, sababu hao ni size yetu. Watu ambao wanafanya siasa ya kaunti 2, kaunti 3 hawajui Kenya inaenda mbele namna gani, hawana mpango yoyote ya masomo. Pahali rais alipata amesongesha zaidi, amepanga mambo ya afya, amepanga mambo ya barabara. Sasa nyinyi mnamuuliza maswali, mnamwambia nini? Na ni watu wa kabila, watu fake, watu ambao hata huwezi kuwaambia hapa Sambirir wajue ni wapi. Ukiwaambia Sambirir wanafikiria ni Uganda, hata wajui hapa ni Kenya. Alafu wanatuambia unataka kuongoza Kenya. Kenya ya nani? Wewe hata huwezi kuongoza kitu yoyote. Wajana na maneno ya Kenya. Kwa hivyo mimi nawaambia wananchi wetu wa taifa la Kenya kwamba nchi yetu iko imara. Kama vile wanariadha wetu walituonesha wakati wameenda kushindana kule Tokyo kwamba Kenya ni nchi ya ushindi. Kenya ni nchi ambayo iko na maneno mzuri. Wale wanaharibu nchi yetu kwa siasa duni, tunawaambia washindwe. Na boigo tukwira na ase oboremi bwekemeri gichae nigo mukonye bumrai wense musike kidure kiniki akwanire ekemeri ekyo kyaberege koleta umuchando omonene ase amatuka yaiga ane muno ekiraba Kenya bange bakwemurunganiria ebonase eyo yarenge ense kigima korende croasare kindiki nigo atebire serikali nechekone kyabuna yarwanire obukurumi obo boabere bokonekiwa na boigo koligeria ekemeri ekyo gichae munanchire yomo yokonegebuna abare bekemeri ekyo tibara kwa moyo kolinde banyare konyora ligesarigia ase amatuko arevosio. Bado kuna wakora pale cartels pale kwa majani chai wanaumiza wakulima. We want to make sure going forward we improve on transparency. The farmers must get the right information about the marketing and the sales of their tea. We also must make sure we improve on the governance of our tea factories, because some of our tea factories, especially in this part of the country, we are having governance problems, and that is part of the problem. We also want to improve on the quality of our tea so that it can be able to fetch good prices for us. We also want to diversify into specialty tea, which fetches more money. Lakini tunasema ya kwamba hiyo bonus lazima tufanye kazi juu chini kuhakikisha wakulima wote wa majani chai wanapata bonus ambaye ni bonus bora. Na mimi naendelea kusaidia rais kuleta marekebisho katika sekta ya chai, kupigana na wakora na cartels wale ambao wanatumia hiyo sekta kuumiza wananchi na kula jasho ya wananchi. Rais
Asenseme iyo ase roboti oro no togukorera ensemo yekionga chinsa ibere chabono marago bakorende kirango kubule to bosogoska ekiagera ase egekegeke kera busio nigo konyorra obosemia bwagetembe no mugaka ochoi inyambasara korende nchenkro kwa Matilda Obaigwa na Veni Nyaboke kurwa sebi manyero kurwa ase echibicha na Mariogi nere Mike Wills kusekura ase studio oya kabere tigara no bosemi bwagetembe. Baraka ninjo, ninjo remembe, ninjo darome, mangana man, bangina ninjo. To kuboira serorera asigetinge. Ogwa serorera kwekana sino. Weke nabokera gitano nguchi sabagambi. Umugambi rende gukugamba. Ese gamba una abantu baino bagutumete ngegitiga kebeiga nikikebeiga. Nakiyaga umugusia atete naki mutangio na nkondo ta kuboiro asegetinge agwaserorera kioreri nkero ra mugani yani umugani umugayani abusina bawukwana utari no kutabukiri iriyo ogari yobongo kioreri ari skaba tukeri tukubana korange kenki abeteiga kenki ya mutangi una nkondo ta kuboira asegetinge agwaserorera abwe kanese ito abwe kanese inabo yakoira mangana michi abande usukwa ruto muchiro sengaki nakie kinabera getego Baraka ninjo, ninjo remembe, ninjo darome, mangana man, Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na gwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simu ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enyagitari ya Medford Hospital nigo egokurareria eklinike kya Neurospine gusege tekyo mugongo goika obongo tariki 11 mutinyi